Nag-asikaso ako kansa ko yung mga project kaya what a nice. Hi guys, today ngunya na pagkaaga. Tapos na nga ni pala ng sembre kaya nga ni pala balik eskwela na. Kaya what a nice. Tapos na nga ni pala nako na magkarigos kaya nga ni pala kinuha ko naman sa bado ko. Puting t-shirt nga ni pala sa kuyang gamit talunas nga ni pala ngunya. Kaya dayaman nga ni pala pwedeng magdikolor man. Kaya what a nice. Dahil pa nga ni pala nako ready nga ni pala na mag-eskwela. Kada kulong pa nga ni pala sa kuyang gibuhon. Pwede siya na nga ni pala na mag-extend pa kasi sembre. Mag-extend nga ni pala kita tapos nga ni pala ng barali ka naman December na. Lipoton nga ni pala sa muyang sembre. Sarong semana man sila nga ni pala tapos nakulong pa ng activities. Kaya day ko man nga ni pala lamang na enjoy man sembre. Sarong semana nga ni pala na sembre nagparagibo man nga ni pala nako ki-project. Kaya day ko man nga ni lamang pala na enjoy man sembre. Kaya what a nice. Tapos na nga ni pala nako na mag-Sunday tapos nga ni pala paggiling ko man sa kalangitan grabe man nga ni pala ng oran. Kaya day na nga ni pala nako naka-video pagpasiring ko nga ni pala nagdi sa eskwelahan. Tawara man nga ni pala nako kagamit man na payo. Kaya fast forward na nga ni pala mga idol. Sa may stage man nga ni pala nako nagtambay man day man nga ni pala nako kidarang payo. Pati ka sa bagong nga ni pala na pagkaga makusugan man nga ni pala suran. Kanigaman nga ni pala nako na nahiling man na grade 7. Nagkasabay nga ni pala nako pasiring man nagdi sa building. Kaya na nga ni pala nako nag-agi man duman sa balingag dan tagrabe man nga ni pala ng oran. Kaya nagdi naman nga ni pala nako nag-agi sa likod man nga ni pala. Kaya what a nice. Salamatan nga ni pala sa grade 7 nagpasabay man nga ni pala sa kuya. Tapos day man nga ni pala nako pinasabay man ang grade 7 ito naman nga ni pala nako. Takang mga oras nga ni pala iyan pasado nga ni pala 7:40 naman. Kaya nagprosige naman nga ni pala nako na magkasabay man nga ni pala duman sa grade 7. Tapos day pa nga ni pala nako nagsabay man duman sa grade 7 baka duman na nga ni pala nako sa may stage na lapa. Pagabot ko man nga ni pala sa may classroom. Nagluy-luy man nga ni pala nako sa paglakaw para nga ni pala nalingon sa mesra ko nyaon naman nga ni pala. Nyaon naman nga ni pala nako sa may pintuan naman sa pintuan nga ni pala nagsarado man. Kaya day ko naman nga ni pala na videoan sa paglag ko man nga ni pala sa classroom. Sa pintuan man nga ni pala bigla man nagsarado. Samantala nga ni pala day ko man kinaputan sa pintuan. Siguro baka man sa nga ni pala pinaras man ito. Pero kasi bago nga ni pala baka man maparuson. Tapos sa pintuan nga ni pala bigla man nasarado. Siguro gaman nga ni pala ang ginag-agi na day ko man nga ni pala nahili. Kaya what a nice. Nasupog man nga ni pala ako na mag-video man kasi bago. Balik naman nga ni pala ako na nakalog naman nga ni pala sa first period. Pero maray siya na nga ni pala na paglog ko wala pong pamans na nga ni pala sa lesson. Mapo naman nga ni pala sa lesson bigla man nga ni pala nag-burn out. Kaya nagtyaga nga ni pala kami sa laptop nga ni pala. Kaya what a nice. Dahil na nga ni pala ako naka-video man kasi bago nga ni pala nag-lesson naman. Kaya pagtapos nga ni pala ang first period nagluwas nga ni pala kami kay mga balkadami para nga ni pala maglugaw. Guys, yaon nga po kami digdig pa. Recess namin po, naglugaw po kami dito. Ito po si Rico. Ito po si Watanay, sa shout out. Si Anton. Si Mark na Tagalog. Shoutout man nga ni pala sa barkada ko nasaro man nga ni pala na makaliton. Kaya what a nice. Tama nga ni pala sa panahon ang logo nga ni pala. Kakasabago nga ni pala na pagkaaga maoran-oran man nga ni pala kaya masarap man maglugaw. Kaya what a nice. May man nga ni pala na maglugaw diretso naman nga ni pala kami balik sa campus. Tayo pa nga ni pala kami kagibo naman nga ni pala na project. Di man nga ni pala kami nagtambay man sa may computer lab. Maprint nga ni pala kami kan sa muyak nga ni pala na mga project man. Nga naman sa nga ni pala sa deadline kan sa muyak nga ni pala na mga project man. Kaya nagkasikaso naman nga ni pala nako kan sa kuya mga project. Kaya what a nice. Humans na nga ni palang tabi mga idol. Kung dahil pa nga ni palang tabi ka mo nakapalo ka dyan rito Pinsiro magpalo naman tabi ka mo. Ayun lang mga idol, bye bye.